Assalamu alaikum, hurmatlı bizden Mustu YouTube kanalımızın katılışları. Bugün 5. iyul Özgöndün mal pazarına geldik doğanlar. Mal pazarının bağlarını sizге tapıp görgözüp bereli. Жылкылар, bodomallar, koyulur. Anlıktan biz menen çoğu olturumuzlar. Kettik. Mınake doğanlar Özgöndün mal pazarına girip geldik. Жылкы pazar özünün nugunda işlep жатат doğanlar, karаңыздар. 5. iyul 2020. Hazır atlardı çekeden katarынан sizlerge tartıp görgözüp bere bereli. Номери менен бергендерди номери менен алып беребиz doğanдар. Эгерде ат жагып калган болсо чалып номер аркылуу сурайсыздар. Бүгүнкү пазардын баалары кандай болду экен көрөлү doğanдар. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул видео жаккан болсо класс басып doğanдар. Видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Мурунку жумага караганда бүгүнкү жума аябай көптөй көрүнүп атат doğanдар, караңыздар. Мынакей достор, биринчи ат ушул аттан сизерге тартып көргөзүп баштайлы doğanдар. Бул жаңа асыйдагы биринчи ат. Бою бийик, аз гана аргыраак болбосо азыр бул аттын ээсинин номерин алып сіздерге берейін. Егерде бул ат жаккан болсо чалып сүйлөшүп баалашып doğanдар алсаңыздар болот. Мынакей аттын азыр өнөрүн көргөзүп атат. Азыр ушул жанындагы атты дагы баасын сурап берейин, аны дагы телефондорун алып берейин достор. Басың канча деп атасың? 160 па? Басы 160 миң сом экен. Номер бары жок па? 0559 менен 92 22 25 0559 менен 92 22 25 номерине чалып сүйлөшүп байланышасыздар doğanдар. Мынакей достор, ушул кара аттын баасы 100 миң сом экен. Мынакей достор, жанагы Ахиллес, ушул Ахиллеске окшогон ат экен doğanдар. Азыр бунун дагы баасын жашын сурайлы. Тоң жашы канча бунун? 5 асыйбы? Кулагы барбы жок па? Өзүнүн аты да? Мынакей doğanдар, өзгөнүн аты экен. Ишиче? Иши дагы бар, үйүрү дагы бар. Баасын канча деп атасыңар? 190 миң сом ба? Номер барбы? Айтып койчу. 0771 менен 62 61 33 а? WhatsApp'тагы бар ошодо. Мынакей doğanдар, эгерде жаккан болсо баасын келиштирип сурайсыздар. Бастырып койчу. Мынакей достор, кийинки атты тапып көргөзүп эле. Бул атты да бир сизге тартып көргөзүп коелу. Атты канча деп атасың? 100 миң. Жашы кандай? Жаңасы десем, пушты десем, жаңасы дешет. Жаңасы ошондо, Күзгү бар. Каяктын аты? Жалабат. Номериңиз барбы жок па? Айтып коюңчу. 77. 0777 менен 46 69. 46 69 04, а? 14. Мынакей doğanдар, жаңасы экен. Номерин айтып бердим. 100 миң сом кеми бар дейт. Кемин өзүңүздөр кемитип баалашып, эгерде жаккан болсо чалып сурайсыздар. Мынакей doğanдар, кийинки кара ат. Жашы кандай? 3 асыйбы?
Жашы 3 асы екен ушул аттын. 120 миң сом кеми бар дейт. Аттын пулу канча экен? 150, жашы кандай? Быштыбы? Бул аттын баасы 150 миң сом экен. Жашы 3 жаштагы бышты туугандар. Бүгүнкү базар негедир соода аз болуп атат. Сууз туугандар. Азыр номерин алып берейин. Номер бар жок па? Номериңер? 77 менен 30 76, каяктыкы? Шоробашат. Мынакей достор. Номерге чалыңыздар, ээси менен байланышып сүйлөшүңүздөр туугандар. Мынакей достор. Ушул аттагы мындай жакшына көрүнөт экен. Ушул аттын дагы баасын сурап коелу. Ака, пулу канча деп атасыз? 100 деп атасыз ба? Жашы кандай? 4 асы. Улактын атыбы? Үйүргөчө? Унысын билбейм. Билбедиңиз ба? 100 миң сом деп атат экен азыр. Ушул акенин аттын ээсинин номерин алып берейин. Баардык аттын номерин алып берүүгө аракет кылып атам. Бул жерден мындай сындуу аттагы түшүп келиптир. 4-чү номердеги көк ат экен. Азыр бул аттын дагы ээсинин номерин алып берем, жашын сурап берем туугандар. Нөл 552 менен 26.0092. Мынакей достор, чалыңыздар, байланышып сүйлөшүңүздөр. Бул атты дагы бир баасын сурап коелу. Пулу канча экен ака? Мынакей достор, тилекке каршы бул үстүндө минип турган жигит аттын ээси эмес экен. Азыр ээси келсе сизге билип берейин. Азыр башка аттардын дагы бааларын сурай берели. Мына жерде дагы бир көк ат бар экен. Сындуу. Пулу канча деп атасыңар? 150. Каяктын аты? Кандай? Фуркаттын аты. Фуркаттын аты экен, 150 миң сом дейт. Жашычы? 3 асыбы? Мынакей 3 асы экен. Номер барбы жок па? Номериңер? Реклама? 776 менен? 108921. Бир бастырып койсуңбу? Мынакей достор. Андыктан чалыңыздар, фуркаттын аты экен. Мынакей туугандар, ушул 2 асы аттын баасы 65 миң сом. Деген кичине гана чакана деген туугандар. Арзан аттарды да тапса болот бул жерде. Кымбаттарды да, бирок кымбаттары жок койсо, почти чоң аттар өтө көп түшпөптүр туугандар. Мурун пандемиядан мурун өзгөнгө аябай күчтүү чоң аттар көп түшчү, өзүңүздөр билесиздер. Мына аттын ээсинен сурап берейин. Аттын пулу канча экен? 80 ми? Жашычы? Жаңасы каяктын аты? Мына өзгөндөрдүн аты экен туугандар, баасы 80 миң сом дейт. Жаңасы. Номер барбы жок па? Номер жок па? Мынакей номер тилекке каршы жок. Азыр бул жакта бир аттын соодасы кызып атат. Салам алейкум. Ушул ат соода болуп атат окшойт. Канчага соода болуп атканын азыр көрөлү.
Yaşanday gibi. Yere mi? Yemi oldu. Verdin mi? Haydi. Olmaz. 63 yarım so'mga bağlı o'tapkan. Hozir jashin so'rab beraylik. Savdo qizayotgani shu. Olmaz değil. Yok olmaz. Bas. Yere mi 64 ming so'mga chiqdi. Olmaz. Yere mi? Бұл сода бұл жақта бола берсін, бұл жақта болатты тартып беріп өзі өрелі. Жашы 3 аса екен, басы 100 мың сом екен ұшылады. Номер бар ба ака? Номеріңіз бар ма? Номер жоқ па? Телеге қарсы номер жоқ екен бұл акада, телефон қолданбайды екен. Мынаке 65 мың сомға шығып отады, 65 мың сомға берем деп отады. Бұл жақта сөздері болып, елдер дағы топ болып. Базар туғандар ұшынысы менен қызық болады. 65-ке шықты, же шықпады азыр көрелі. 65 бер, алы бер деп бұл жақта сөйлеп отшады. Мына 65 мың сомға сатылды азыр қалады. Мына кетуғандар базарға ең чоң ат түшіп келді. Мына тор ат екен азыр. Жанына барып сұрап көрелі атты қанша деп атат екен. Бүгінгі базарда ең биік ат. Жаңағы көк аттың басы 300 мың сом екен туғандар мына. Есі келіп айтты 300 мың сом дейді. Жашы жаңасы деп отшады. Басы 300 мың сом. Мына келе башталайын деп қалдық шөт. Өзгөндегі адаттағыдай аттардың талпалашы. Келе. Додо. Aka at qancha ekan? Aka, qancha ekan at? 250. 250. Yaşı qanday? Yaşı bilmedim, biliyorum Ha, birovniki ha. Mana aytayotgan janobi cho'ng at. 250 ming so'm ekan, o'ta cho'ng ekan biroq. Qarig'iroq azmas. Agarda buni boqqan bo'lsa o'ta cho'ng at bo'lchiday turi bor ekan, to'g'onlar qarangizlar. Bo'yi 1.70 dey chiqib qoldi. Mana do'stlar, o'spirimlar joqqa kelib o'tiramiz. O'spirimlar
өспірімдерді тарталы, өспірімдердің бағасын білелі. Мында қарадағы сыны бар, сыны келішкен өспірім екен, бұны да тартамыз. Азыр бұларды сұрайлы. Оған қанша да отасың бана? 80 ба? Жашы қандай? Құнан ба? Мына 80 мың сом екен, жашы келгенде құнан. Азыр ушул сатылды. Азыр қанша oldu сұрайлы? Қанша oldu? Қанша oldu? 62. Мына ушул 62 мың сом болыптыр. 62. Уже satıldı. Mına keltataylar. Şu torunumda sınav görüp olacak. Arap. Kaç dakika? Kaç dakika? Kaç dakika? Kaç dakika? Mına ketmanda ушул keltataylar 65 мың сомдон кеми бар дейт. $65.000 сомдон. Мына кетмандар кийинки өспүрүм бул кунан экен. Кунан болгондо 2 жаш болот. Азыр басың канча деп атасыңар? 50 мың сом ба? 50 мың сом жакын айтып атам деп атат тургандар. 50 мың сом болсо, ошондо $700 болуп калат. Азыр номерин алып берейин. Номер барбы? 99 менен 61 61 20. 0999 менен 61 61 20 номерине чалып, ошол кунандын ээси менен байланышасыздар. 50 мың сом кеми бар. Базар канча кылды? 45 сом. Базар 45 мың сом болуп тургандар. Көрүңүздөр, андыктан ээсине чалып 45ке аз-маз болсоңуздар бул кунанды бере бериши мүмкүн. Андыктан байланышка. Мына жерде дагы бир чоң өспүрүм турат. Ушуну да бир тартып көргөзүп коелу. Жашы кандай экен? Кунан ба? Басы канча? 180 мың. Породачы? Россиядан келген 180 мың сом дейт. Ошондо 2 жаш болуп калат, аябай жоон жолпо жылкы экен. Том номер бар жокпу? Айтып койчу. Азыр номерин алып берейин. Эгерде сурап баасы келишкен болсо чалып байланышсаңыздар болот. 0772 менен 16 18 09. 16 18 09. Россиянын кайсы шаарынан келген? Абакан. Абакан. Мына алысырактан дагы сиздерге бир тартайын, көргөзөйүн. Ушул кандай порода болушу мүмкүн? Суро. Мына достор, өспүрүмдөр аябай көп түшүптүр. Мына ушул кашканы дагы бир сурап коелу. Салам алейкум. Канча деп атасыз? 150 деп атасызбы? Жашы кандай? Калтатайбы? Россиядан келген окшойт, а? Местныйлерби? Кандай порода бул? Чоң экен го? Карабайыр менен российский ба? 150 мың сом деп атат экен. Калтатай ошондо 1,5 жашта болуп калат. Базар канча кылды экен? 90 кылдыбы? Кишин көргөзүп коелучу. Кишин көргөзүп азыр бул жылкын ээсинин номерин алып берем, ошол номер аркылуу байланышсаңыздар болот. Номериңизди айтыңызчы ака. 0555 менен 45 46 45 номерине чаласыздар. Байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Экинчи дагы бир жоон өспүрүм экен. Üstü tarafında mına өспүрүмдү да бир тартып коеюн. Ака, канча деп атасыз? 52
Keçine koşsa verin. Neylik beri atacak. Ha, 50 beri olacak ha. Yaşı qanday? Kalta tay bu? Yok buna. Bundan mı? Mesneli okşaydı ha? Mesleğiyle sınır cayı. Ha, sınır jayında. Ha, kunan ekan. Atası qanday? Atası Gap yo'q bu. Rıza Çağlı'yla tatası. Nomeriniz bormi? Ömrümde Aytingchi. 73 milyon. 0773 bilan 97 yedik. 97 50. Qayerdiki? Para oldu. Qaroldiqi, o'zgondiklar ekan da. Mana ketibonlar. Ko'ringizlar. Esine çalыңызlar, bası kelsa alыңızlar. 50 beri olsatkan da az qaldı. Kötөйүн деп қалды дейді туғандарымға. Мінекей минге бұл да өспірім екен. Мүкем қаншада отасың? 50 кем бар ғой. Бұнан ба? Аяқтықы? Қарақұлжа. 50 мүсем кемі бар дейді. Бұдан азмас кішінерек. Мінекей достар, тай тарап көтеріліп, кішінерек тайларды. Еркек тай екен бұл дағы. Қаншада отасы әке? 52 отасы. Құнан ба? Құнан. Минге бі? Аяқтықы? Далпақташық. Номер бар ба, жоқ ба? Жоқ. Номер жоқ ба? 52 отасы. Беркінесі ше? Беркені 40 да отасы. 40 отасы. Бұл да кәлті тай екен. Арқынысы құнан екен туғандар. Мына тайлар. Тайларды қаншадан да отасы? 50-дан ба? Кәлті тай бар? Қандай порода? Өзінің Местный, а? Мінекей ушул тайлар 50 миң сомдон кеми бар деп атат экен. Местный породадагы тайлар. 1,5 жаштагы. Ургачы. Мына ургачы тайлар 45 миң сомдон кеми бар дейт. Кәлте тай да? Құнан ба? Мінекей достар. Кейінгі мына бейлерді сіздерге отдельный шығарылыш қылып сіздерге тартып көргізіп берелі. Бейлерді, байталдарды туғандар. Андықтан кейінгі шығарылышта көріңіздер. Біз бұл көргізуіні Өзгөндүн мал базарындағы жылқы базарды тартып көргізіп бердік. Андықтан сақ саламатта қалыңыздар. Кейінгі шығарылыш бейлер болады. Андан кейін бода малдарға өтіп тартып көргізіп береміз. Сіздермен мен Мустуу каналы Замир болдым. Көрішкенше туғандар.